U uvodu, to je 4. strana u srpskom prevodu, vi tvrdite da je srpska srednjevjekovna država nastala u Raškoj oblasti. Vi dakle ne znate kad je zapravo i gde je nastala prva srpska država, je li tako? U 10. veku postojalo je više srpskih država koje pominje vizantijski car Konstantin VII. On pominje nekoliko država: Neretljana, Konavlje, državlja Duklja i još jednu srpsku državu na čijem se čelu nalazi Časlav. Prema tome, međutim, srpski istoričari smatraju da istinska srpska država koja će se razviti tokom istorije zapravo počinje sa Stefanom Nemanjom, dakle pred kraj 12. veka. Koji srpski istoričar smatra da istinska srpska država počinje sa Stefanom Nemanjom? Kažite mu ime i prezime. Čini mi se da sam to pročitao u istoriji Srba Vladimira Ćorovića, na primjer. To kod Vladimira Ćorovića niste pročitali, ali čini vam se. Prva srpska država je nastala još u 9. veku. Vi ste pomenuli Konstantina, pretpostavljam da znate da mu je nadimak bio Porfirogenit, ili tako? Koji je bio istoričar. Da, to sam i rekao. Niste pomenuli taj njegov vrlo značajan nadimak. Znate li srpska neretljanska država koji je prostor zauzimala? To je jedna mala država koja se nalazila kod reke Neretva. U pitanju je država koja je bila poznata po svojim piratskim aktivnostima. Pirati iz ove države bili su aktivni u Jadranskom moru i naročito su ometali venecijansku trgovinu u to vreme. Neretva je bila južna granica te srpske države. A koja je bila severna granica te srpske države, znate li? U to vreme ocenjuje se da je granica između srpskih i hrvatskih stanovništva, dakle neretljanske države i hrvatske države, bila reka Cetina, dakle više severno. Reka Cetina pored grada Omiša, nedaleko od Splita, je li tako? Čini mi se da je tako. Nešto severnije prema Splitu, da. Tako je. Gospodine Tomiću, onda je to trebalo da navedete u vašem ekspertskom izveštaju. Znate li na kom prostoru se Humska država prostirala? Humska srpska država. I za nju Konstantin Porfirogenit kaže da je srpska, je li tako? U to vreme Humska država, koja danas odgovara području Hercegovine, nije još uvek postojala. Postoji država Zahumlje. Travunija, koja odgovara području današnjeg Trebinja. Što se tiče Humske države, ona će okupiti ove različite teritorije, ali sam naziv se javlja tek kasnije. Gospodine Tomiću, trebalo bi da znate da je Humska država i Zahumlje jedno isto, samo varijacija u nazivu. A Travunija je posebna srpska država. Je li tako? Na kom području se nalazila srpska država Travunija? Uopšte uzev, u okolini grada Trebinje, sadašnjeg grada Trebinje. Boke Kotorske, je li tako? Ukoliko se spustimo južnije, postoji jedna mala država, država Konavlje, koja se nalazi južno od Dubrovnika, otprilike do Kotorskog zaliva. Je bila srpska kneževina, je li tako?
Prema Konstantinu VII, Porfirogenitu, to je bilo tako. To su bile male države, male kneževine, koje on opisuje kao srpske države. Ako se sećate, Konstantin Porfirogenit jasno kaže da su to zapravo autonomne kneževine počinjene ad hontu Srbije. Je li tako? Je pourrais pas répondre précisément. Ne bih mogao tačno da odgovorim kada je o tome reč. Original spisa Konstantina Porfirogenita. Je n'ai pas lu. Nisam čitao. Donc je n'ai pas lu l'original. Dakle, nisam čitao izvornik. Međutim, čitao sam dela koja su se odnosila na istoriju srednjeg veka i u kojima se navode ovi dokumenti. Pošto je to jedan od retkih dokumenata u kojem se da iznose podaci o raspodeli naroda u regionu. Ovaj dokument je poznat pod nazivom De Administrando Imperio. Le titre en grec serait apparemment à propos. Ali grčki naslov je izgleda glasio povodom naroda, dakle dokument se pominje pod oba ova naslova. Jednu ste stvari ispustili, pošto niste čitali original Konstantina Porfirogenita. On govori zaista o ovim srpskim državama. Neretljanskoj, naziva je čak i Paganijom, pošto su tamo Srbi najkasnije primili hrišćanstvo, je li tako? Neretljanska, Humska, odnosno Zahumlje, Travunija, Konavle, Dioklija, odnosno Dukljanska država. Međutim, u pozadini tih srpskih zemalja Konstantin Porfirogenit kaže da se nalazi prava Srbija. Ovo su sve autonomije unutar te jedinstvene Srbije. Za taj detalj ne znate, je li tako? À côté de ces petites principautés, donc Pored ovih malih kneževina, pomenuo